Narodni poslanik akademik Muamer Zukorlić u sjedištu Mešijata Islamske zajednice u Srbiji uručio je predsjedniku Mešijata mufti dr. Mevlud Efendi Dudiću rješenje o vraćanju drugog dijela vakufa stare Novopazarske banje, Hadži Hurem, koji obuhvata fudbalsko igralište i još nekoliko parcela. Predsjednik Mešijata Islamske zajednice dr. Mevlud Efendi Dudić naglasio da se ovim činom zaokružuje vraćanje ovog vakufa Islamskoj zajednici koji je oduzet 1946. godine. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Njemu neka je hvala na svim nimetima i njemu neka je hvala na današnjem danu. Evo, u mjesecu Redžebu 1441. hidžetske godine, 6. marta, u džumanskom danu, Allah nas dragi časti i svoje neizmjerne milosti još jednom hedijom. Danas, zahvaljujući Allahu Đelešanuhu, narodni poslanik, akademik Muamer Efendija Zukorlić, zvanično, evo, nam je uručio i rješenje o povraćaju još jednog dijela vakufske imovine na potezu Novopazarske banje. Ovim činom sva vakufska imovina koja je pripadala Novopazarskoj banji od danas je zvanično u vlasništvu Islamske zajednice. Za nepunih 15 mjeseci Islamskoj zajednici je vraćena Novopazarska banja, zemljište u okviru Novopazarske banje i svakako zgrada islamskih ustanova. Nismo mogli dobiti lepši peškeš, lepši dar i bolju hediju od ove informacije i od rješenja gdje se muftijstvu sandžačkom, Islamskoj zajednici u Srbiji, Medžlisu Islamske zajednice Novi Pazar vraća ono što je oduzeto 1946. godine. Ovo je nastavak onoga što smo započeli. I dok se neki političari utrkuju kako razbiti islamsku zajednicu i oteti vakufsku imovinu, muftija Muamer Efendija, baš onako kako je i obećao kada je otišao u politiku, svo vrijeme se bori za jedinstvo Islamske zajednice i za povraćaj oduzete vakufske imovine. Prije 10 dana rekao je: neću kalkulisati sa Islamskom zajednicom kada je u pitanju Islamska zajednica, niti vakufska imovina, ne zanimaju me izbori, odnosno glasači, ako će moja zajednica biti ugrožena i ako vakufska imovina će biti ugrožena. Dakle, dok se drugi neki političari utrkuju i razbijaju islamsku zajednicu zbog sopstvenih prljavih interesa, akademik Zukorlić zajedno sa svojim partijskim saradnicima pomaže Islamskoj zajednici. Želim da se zahvalim akademiku Zukorliću, njegovim saradnicima, svima onima koji su pomogli da evo danas budemo obradovani sa ovim još jednim, trećim po redu rješenjem. Molim Allaha Đelešanuhu da mu ukabuli, da njega i njegove saradnike nagradi, iako Bog da i dalje ustrajavaju na činjenju dobra svojoj vjeri, narodu i narodu iz koga potiču. Muftija, da te Allah Đelešanuhu nagradi. Narodni poslanik akademik Muamer Zukorlić istakao da mu je uručivanje rješenja o vraćanju vakufske imovine najdraža aktivnost u njegovoj trodecenijskoj karijeri. Želim kazati da sam veoma počašćen, izuzetno ponosan, a nadasve zahvalan Stvoritelju što mi je ukazao priliku da mogu biti onaj ko svojim rukama donosi rješenje ili nosi rješenje od Beograda do Novog Pazara. To je nešto najčasnije što radim za ove 3 decenije svog javnog života.
Ovo je treća velika pobjeda na putu vraćanja vakufske imovine, oduzete vakufske imovine islamskoj zajednici. Tiče se, dakle, prostora od oko 1 hektara, koji obuhvata onaj prostor igrališta, odnosno stadiona, i još nekoliko parcela okolo. Time se zaokružuje, dakle, vraćanje cjelokupnog vakufa vezanog za staru Novopazarsku banju. Jedan radostan dan, trenutak, vrijeme, cjelokupno radosno vrijeme za islamsku zajednicu, najprije kao ključnog nosioca ove borbe i pobjednika, ali sve nas koji smo zapravo borci ove zajednice na različitim poljima i u različitim ulogama. Nema sumnje da se cjelokupno društvo polarizuje na dvije strane, a to znači mi političari, to znači mi javni djelatnici, a u našem slučaju je to strana koja pokušava da otme vakufe ili da pomaže one koji bi da otmu vakufe, i ona strana koja pomaže da se vrate vakufi islamskoj zajednici, odnosno njihovoj namjeni zbog koje su uvakufljeni. Ja sam presretan što sam sve ove 3 decenije u različitim ulogama, a na ovoj strani koja se bori za vraćanje vakufa, to znači na strani vjere, to znači na strani pravde, pravičnosti, to znači na pravoj strani i nadam se inšala na pravome putu. Dakle, Mubarek Olsun, predsjedniku Mešihata Muftiji Dudiću, svima vama ovdje, njegovim saradnicima i nosiocima vrlo važne odgovornosti u islamskoj zajednici, pravnoj službi koja je radila jedan temeljit posao u pogledu svih priprema za donošenje ovakve odluke. Ovaj put samo nastavljamo. Ovo je nešto što je prelijepo, jer malo je ljudi počašćeno da toliko pobjeda doživi u životu kao što smo mi, odnosno naše generacije. Dakle, i to je jedan od najljepših aspekata Božje milosti, jer mi znamo da ono što radimo na ovom svijetu, pa čak i kad ne doživimo uspjehe, to djelo neće da propadne. Ali je predivno i kada doživite uspjeh, jer time dobijete satisfakciju i na ovome svijetu, dobijete radosti koja regrutuje još više energije. I meni je to dodatni smisao, a pogotovo ovih dana, proteklih dana, kada su pokušali razni faktori, razni dušmani da ponovo nadviju neki oblak nad islamskoj zajednicom, da je predstave u drugome svjetlu, kako ona, ne znam, nešto otima od nekoga, baš zato samo što se bori za svoje. I onda u tom trenutku dobijete, sa radošću sam pratio i moram da priznam i da čestitam i to, ovih nekoliko uvakufljenja koje smo imali od džemata Hadžimehove džamije, odnosno njegovih sinova, pa ovo još jedno uvakufljenje koje sam vidio preko medija, pratio sam i u Svojgoru, na potezu Svojgor. Dakle, sve to dolazi u ovih 10 dana nakon pokušaja još jedne hajke na islamsku zajednicu vezano za njene aktivnosti u zaštiti vakufske imovine na potezu Arab džamije. Dakle, vidite kako Svevišnji Gospodar ne ostavlja njegove borce i njegove vjernike na cjedilu kada im se pokuša napakostiti, nego sa nekoliko strana ih počasti da im ukaže priznanje i milost i da ih zapravo bodri i podrži. Meni je taj aspekt onako jedan divan utisak i ta uvakufljenja koja se desila i ova pobjeda sa ovom parcelom banje, ali definitivno islamska zajednica je zadnjih 30 godina i izgradila, i pribavila, i obezbijedila, i osnovala puno toga, ali falio je još stadion. Mubarek Olsun, stadion islamskoj zajednici, sada imamo i to. Hvala vam. Mubarek Olsun. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice zahvalio se akademiku Zukorliću, njegovim saradnicima i svima onima koji su pomogli da budu obradovani sa ovim trećim rješenjem.